Dr. Lisi tikundondua binabali bu nomni suliti kuna nomni ngona en nomni ngoli tiku mai na nito bat ni betala nongo membaleta tiku nga na mate kasanja tiku sengole nga nibiti boro todoko kaba bun sartiku na kawai kibe ya kende na leni banua ni berga ni dar tiku bu onira ni bamadala teke kemeni nga Dr. Lisi nomni vaka iliu nomni tutubaka buniwai kena bono ni dabatu maikina. Vina kaiba sambula vina wala sarti may na may lebo na koro uzeni banua berata matanggali na isano kono na busarati au sa bunua ebo kadeno ngomango baka na tambana nimbula na basal tiga tok nga na basal bulu na embaki dona na wasna bulu keruan embaki Rota ni wasna bulan ba kena kota kata kati kono na sambana ningwane pero na Department of Pediatrics kena macam tu kan pulau lebu tuba pada pulau lebu na CWM Nakavale bu Dr. Lisi na tehungan ni darua bitala noa onira ni matenga ni taro na daba na buna kambi mbikina kibikenda na leni bano menda na tortu ne zulongo ni COVID-19 kanda tortungo ibiti na AstraZeneca. Nakaiba kenda bareta chito na dewa ni matengoka atau bukeda na buru-buru tuba na COVID-19 sa yadana na pandemic ni sa loko bukeda na rego no ebiti buru-buru na kena entareta suka ni daba murete kona kenela kala kon darede na bunno ko arsala ba tanga lebu na vaccine ko sa kendi kena pakanga na vaccine na kena terus tombo na wili ni doni bunua era taubi mate loko batang kena wili ko era bakalan kai na bunua tanga ni bakang sekin ko lebu na vaccine Mungkin karena nama ting ko na nangono ko kasi mungkin dari pamilya na tan para mate na doni puro-puro ko man na nangono salme ronin da taro bakin na matin ko kana kenan dewa sai kana kana bakang ata na vaccine Linda na vaccine na ting kabo na vaccine ni go kana COVID-19 vaccine ko tubo weekend Pinaka Dr. Lisi lebu na idula ena bingona sauti sangole timenando banu endona nguna akabo kina me vakana dula ni misila kasenga wala ngani dula kina kenda na erna ngone kenda talangana ngasi kena bi dula taleso ia nangono ko setiko ngana bati tingga kibe lebu sar kibe kenda na lendo banu me balatan na dula ni COVID-19 nomini tuku ngana tikino ya pinakaiban doon na kandi na to ko sa tunay na vaccine siya namin kay Cabo na nasasangan ni tambanan ni bula na pura-pura na pi matentuked betul na bunuay tuwer na scientist kakabata may kunay na ngulit sala meron wali sina na may matelele buwing dewali para atau kena tu mena lebo no mena lebo na baktaot bakam datora madana na smallpox do na matia ba matia bukan lebo robura gerawatanga na vaccine misalnya bulian na vaccine me bukian na yango me borrata na smallpox na virus sanda singire na smallpox kana ngongo na polio na mati quando va paralysis ba mati na tamaka di sara paralysis na ngonda ani di na lenya naman ko kay babu na zenwe di sa paralysis kaya sa tingin ngura na polio weekend diabetes
Yung tanga pateke una maten ni dula silbe o se kala subida may namala ta may korro maten ni dula eu plan ni vaccine yang paleta na maten ni maten ngada ya na tuberculosis eh una numa binakal tunga una singa solikin ni dula dula pilihan nang puno itu may korro nang ona ya korro tele na turang na buni balu may seru ratu maralatian na nang ona ya ting wala kang ro ko turang melia punto ren dobi wali tu na turanga dule ya ana matene no bakla kini dona nunggu bakar kamalis na matene detective de solivia ya na DCD esta bola ni bit tanga bulung goka ya ya sempe ngune nunggu bakar kam terwate ya ya nang goka wala nang nila lai di kini katol we matanggali why me piano no yang ondra nasakab na antibody ne porrati na nabi mateso kini katol ya me nabi ngauna na polio na miskila na fukoli kona na mate kita ko koloran indo ba langay na ngone di lebu be kanda na wiran mela kinani ngone na sa tumbu na ngono ko pero karang wala ga bati ra sa dul ngam sarang ngone kin era stenga ni roida da be matengoka ko pa matea lebu na ngone na wili ni ngone titi na mistila kan tentang singre na ko na ngone meral nga mistila yan ang tunang udin di kanda sa sila sa tuwa wala na tugutuk TV na matini ko na to metin na mistila di pa palang kanto na wili live and it's okay nang una na typhoid na nanganga na di matangat matatalas to kwe palang girito valib nang wala nang unang goka ilikin na pneumonia kwe babu na pneumonia niyan pati kinamatin ka mona meningitis na matininganga na tetanus na matime bukeira na nangone nangon parlenga sikin tolbuno na levi togi na matin cancer ni liver lo re vale bikanda na ito okay sa sulda kene to lo me bir nangon lalay ngono ko ni bukeira beta na kanang bulat ko na virus ay na ngon ren libabu na cancer ni liver nangon sarang gasin dapat katal nga kino na cancer ni cervix kena panti kiri tumay na biyambak kalau rin yung tuwang ano virus na human papilloma virus pa ipakabuna kaya pa na nangunong ko sa sultiwir ng Manila na primary school na kalasi ono bet sa kalasi dito sa Silvira na HPV human papilloma virus na vaccine na bukira batande ranilay beto bitin dono na beto bitin pa levo na cancer di cervix na ikanda na marama so sa lep na vaccine sa tuna non da an expanded program immunization ni Ministry of Health levo kira na Luvenda na nangkamula rekomend meron yung bula merle toben na merle matua yan ang bula binaka singgo na kaya balang gano non bula kaya tukin na vaccine tingnan ni kabo na vaccine goka kung ano basta ka kanilepuir basta nga ni sila sa dapat na yang vaccine kasi ada bula binaka tuna na lewi tinangunong goka baka po na doon na po kelebu na vaccine bitaraw nang mabutong matanang wani lilikin na zoka doon na matanggal yung virus sa pabu na mataka kwento explosive nira lang ka nang wani na dehydration ni maga na wani yang onda basta na zoka kala ko nga
Kakek ba ya banti kebi may panuatan banti kebi bikin sember ni selwer na kango ka. Ya sember selwer na vaksin laurai na kena yang ajiti, laurai sa dapat na kena side effect dapat, na ya bira. Vida na dose tabangan dreva. Kakek ba evacuator ni sember ni gay info mana na tambah kan nimbula. Vaksin gua sa kita kayang may banget lagi na nakau tama TV. Kaya na kena sa kasaka. Na kena ilako-lako. Meron ko ni kayo tak. Yan ang ano may bahasa to kanon. Sini katol. Sini katol. Yan o ini macam sul subir nangan. Lewe vida ti kuna buti ko matakal do na itula. Ko kara munuba. May nampak si nonton sa guys tugo sa may. Nagkala ito ko nampak pintua. Tapos lang ni ito. Sa ating ko makita na kango. Na itula kita na vaccine ko na kena drop. Kaya. Nagdala ko na infant mortality rate PBT sa luto tungkol sa may anang una go baleta na kinatanga na vaccine doon na kaya bebu kina na vaccine pati kina sudo na sudo nga vaccine na ngwane di na makako rin ito kung nga go hindi di ba ka pinakatakan ng bulan na ven baleta niya sa rin ko man sa ngwane may dulang ko kung ano sa tinilaw rin sinabagal lebu na mate balang saratulat si kanong tanda singir ito kan lebu na rin mate ko matendewa yan na rin ko nakita ito na matendewa lakmay nakakabakar na scientist nung ba ito ba sa kiyaw ninabuko yung sa lima yung singa hindi maratang nga rata ki may singa maratang nga na scientist pata kira kaya dalak may wana kalong nunggu maya bakit kasi ako sa ngamin na century ko na nasas kung nga matagal ba ito na COVID-19 sa ating ko matanggal yung virus patanga na mas alam ko talaga may nagkana vaccine sa ating ko mo yung kila na napakatiting ko sa na wala na may kawang beka na rere ko sa tunggo virele pinantalo ni pa mo ela ko may sa raw na wildi ka na kala ko may bunotan na conspiracy na tuku-tuku balat na nakanggo mereka kuntarangguan pero sige rawatan ng bulataw mundo lim nakanggo to so may nailalawaya nabi kabaya tingke kabo na anti-vaccine group the tumakamay yesta nga ni rong liw to na nakampaletira tingko na ewan bulan kino bitinga kabo ngo may New Zealand may Australia may Amerika Arto wande takati kuna tambanin bulan ni nangununggo leo kibirna sa mailanga tiko en matengo na COVID-19 non da banua sember sartunga ni tora na matai sena karoni non redula ni COVID-19 namni tugu ngame baleta na tikinongo ya sacha de baretek na ya iba misan kasangan di singa bakara na ngonta ne barata na matengoka sana ronga nanonda tuwi mate tenda lenka sarenya na matengo na COVID-19 lebuir na salenga na sa sarpungan ni dulu lebu na esto sarang kay sulinga indong na vida sa kay sulinga may mate ni dulu yan na nakikita ko ba nga tagatinggoy di na eskusenika ngan rebe me ruwa na idula menang kay na lebu yan na nonda bakaraw na ngonda me porata na mat doon na start sabi na kaya nabitang ko makita nga niyo sa kwastar ng rabay nagkauto ko nito kami lebu weekend na ito okay ko sa saltunganin da tula ya urong ako ko na nabosa ni president ni Lotto Estelle nagita na sinasaw no nakakarita ka po kung pwede kakakati ko may nabito lang may banolew may na
Kono dulu na itu lah sasolioti sentra namba banyak. Ini ngana itu oke. Ya, engkau gua sama di kurang boleh buat turunnya. Ini ngana itu oke. Era bukan dua era tuh. Oh, oke lah di sana dat kantor na itu betul gua kan. Ne erba carreira na kai tukun tumbala tanay gula. Na vaccine ni kangwe za ele na kayo ya unugo ele bro tarunya. Pero saya udah cuma macam bikin ra tarong sa pagal na vaccine undo pa madala. O pa madala nga bira. Betin dira vivi ko tikong mana era pa kalim na ka tara vilika. Kaya kini nga tando to kuno bisa. Na vaccine nga uno tanay may kinay o ya una tula. Bakang bautan ni vaccine ten nilok may patang ka. Atara na kalo may adon na pandemic ko. Wala talaga may nakana na iwali. Tunggo may na nagpapakaya ka. Hindi ka kita nga bago na lewas ko na surang. Di sana may na vaccine o sana dul. Yan po sa dulo si Bugarua. Na usaba mo na dinaka. Di sa may vitin na vaccine. Tantaro ni dula. Di sa sandol tu. Actually tu. Mental itu lah. Kuang ay dia tu lah dula. Yan na pango ka. Kalau bakal kita kena nonton loloma ni kenda loloma ni Ronald Venda, betir na lang wani kasi nito lang na plan ni waktu kuno tignan ni Ronald wani sara dulo may nangaw sara wani sino suto nga may sara tignan na dulo. Yan na ito lang ko ka, ising vero tibiro ng wani. Pero sambiro ta kamatyan na research matyan na binakir ng wani. Ba't kinakawalungal ka dati? Sana na will masanta dati. Yan dulo. Ya, tira ko nang wani na yan na matubale. Nandun nga, kaya naluloma. Mera, tangko makinangone, tangko makirna po ni bubale. Nanda, may standard dula, tangin po man dula. Ya, siya bukain sa kilati ko ni na, nononda kalo, kalo ko. Kung nabisibulo tam. Bulian na bikake. Bulian na, nanda create ko. Bulian na buro-buro, nalamalang. Sinabi po no seven, bulikan na tamasa. Ikake de ada tu na nangona. Na nonda kalo. Escolhi mai na buku na bikake de balik kenda. Nonda bui vaka na kanta lawasa. Lili kenda na turang. Sinero ni datu ni nonda nga pata kenda. Pasara na bikake de meado. Iyo bata kia ulo tuba kristo bambosa. Ni na vaccine. Wala ko talaga may buwan na turang. Batara ko na kake de gomea de kenda. Tu na ngomsal. Nanda porata kina na matenggo. Sa tinagkaruangan na nonta talairaraw. Kung naturang at Kristo Kristo, kaya bukan tulong man yaw, doon na ba mo rin na nunggu pagkaro. Kung sama mo sa kalo, wirin na lilitak subisyan, kasama ko ang kalo. Pasanting sa kira, balay wirin na rabilitak. Menda, talairaraw, ihirap pa rabilitak ko. Pangaya, kaya bukan talaloma, menda na talairaraw. Menda siya kami talairaraw. Yanta kanan teva nga nalawa, yan yan pangarit yan na nalanggalid, nababo na nalang. Sabi sa understand yan na lawa sa taumaya. Iya, kaya nagkaroon talaga nga ako sa tunod diba? Na lang ka sa ating website, sabi sila nga ko sa pagkakit ko na wili-wili. Nawir na tawag mati.
mikir sa sandarete ko na sa palang kay kalanga. Jadi saya kada sini takabay ko na kamen da biso sa kana tubot masakal ko tingo sa. Do na wili lebo na da bang na palang ka. Ya nakanga upare da tungko na lebo ni it's okay. And then palang ka. Masih ni kan takalay na sa tinga ni langin ko. May na kanta pabili ka sila kaya ako man may meron kalau na tama sa walo kenta. Doktor asar macam lah kena mati. Sekian. Sangat macam lo macam na misil na 1875, patang kalito nga ba? Sol. Iko ay medabak kasam ta takadalsingan ito siya. But lubricant on the lot of risto. Nenda barang kalsingan na ito kuro tumigon social media. But lubricant pagka ito kuntik may nabapalan tanan nonda bulan nonda kita kita pakai lutu na ni lenta. Wanda santa kira-kira sama menda elben nakpa. Makasam takatalamada. Takut tani manda narika kwe na tuku pelak ma. Makasam tak na masulak da kira na turang. Ne pare ta kami kan darang salaga. Sana kalu bina ka tunga menda menta talera. Kena karu non tololom mel ko tuku bir na din garat. Birna din garat sambani ni bula. Oka kasam takir na to na tuku. Kuna kan nunggulo manira. Letara uang ba. Kata-kata Misara lakur le quarantine. Testati. Depo kaya negative. Le salamayra mo. Peso kala ito kira kata tu. Tapi laka kembali pun sa work. Kasi kung po na rin na. Atulo ka na national team. Makoy. Karala kung nabibon mo sa meron ni Karabisina. Niraling Karabin nabibon mo ya. Karala kung nabibon mo ay niraling ko sina na mas. Memang lawyer na tuwi matala na di katala ito, tingit COVID. Kata na lang ka to kung nang karad, ni para leo-lelay na ito na kuno ni din karad. Ang sakat tu nga, sampai tang ko makikenta, dagula, yan na karua. Iya kaya na balu beni, lalay, narangkaron kaya na nakapot ka nito mati. Emang unang go. Napakatal ka, bilang nang wana, nakama na luto na di kaso, niyalbinak, naratang ko mati, daleta, misalnya dua tahun mati, nabunuan na renda tahun tua, mental ako na ibaling bula. Naroon nila total may kina ng COVID. Yung vital, may kanilevo. Meron ko sila. So, dahil nakasara, datang ko macam nakakasali tabi mati, mendala ko ni ibaling bula, mendala pangkarano ko ng dala lilaw resin na, pasti na kaya tu. Kasing sila, jay, ito ko buwan na virus, enang anong ko. Kasing sila, kaya ito mo nga tuwi kan. Kasing sila, ito ko buwan na virus kasi, meron tingin ni Sarot, para pun lang kumay. Nakakita ka na puno ro di balsa, nabiti ka nung tabi ubalang ko ka. Ang tabi pagtagsit nga pa ang ko ka. Ang tabi ray, natalibon nga, kiti ko na date, ang tabi pagtagsi go, face to face, batang tabi pagtagtong go. Bala ni standard na sota. Bala tangan yung dating kila, o de siko ba, o de keretiko. Kan, tanta klase, kung na-virus mo kay class on, bulan ni Rosa Vulkawal na sila, ba na maza, o incubate ko na yung mga dua. Tingin ko na ibaret ko ni mati. Kaya ko ba kaya na virus, daw sa tagwa, daw basta kibola ka tululu, daw sa. Pastor nga yung bula binakatu. Nagay-kurin po yung sanda mo ito mati. Kontak nga iba, takir-kir nga, may da dula, may na vaccine, may ron yung vaccine na bukan na buwan mo ang COVID. Dabi bukan nga, mayroon na non-dali ni Bubale, dali ni Coro, non-dali ni Tiko-Tiko. Pagkan hindi, mayroon na nakataka na frontline. Mayroon na nakataka na tambanan ni Bula.
uniwai kena nasi, irana ofisa, irana sotia, irake tarabibu kena bitang kumake, na border control, kaki no irana nandra tunambong, nararay kuna basta kinilaw. Kenda lolomat ko nanda tawro na vaccine. Pinaka vuni wailisi nanumni vamadala kena numni vamatataka na idula enda sambu dula tok mikina ngone me domena nantamba kini bula enda sati kena ngonongo utetinga nanumni bosani bivakan reti kibe nerna lenu banua au kila ni saba madala valelai me verna kenda nangase ni tikubi kenda na itabi menda na dula merna rantango makiki nerna ngone kila ni lebsar na buvale ertiku kina nangone batala kino ni madala valelai merna garu ni tigu nangone merna ni kuni kau valembula ke baka ndona kaya de bira vale dena rani ndeo me bira na mate ungo ni rani anomni bosanga ni bivan reti na tikinoya. Kina kayo kang kayo ti. O tanto tuntu na bira na betang bira na nugu lala. Ngono go menta tango makikianta menta kapwa ni tobi. Tango lang na COVID. Tapi mataleto. Wandi bibira na ngone. Nindra tempat-tempat guru lagu guru mati koka. Tango mati na serenta. Mereka kuni guru mimba tempat kata-kata. Sora kata-kata nga rabung kasara. Nagiging ay balembula. Sera kana lang kaya pagkatal ka. Na mabuha, nakama. Sora kamatungan na. Pamakasungkal to ni doon na. Baltangan dyan sindo tangko magkababi na kamalkasya. Rem-rem da kama wani liwa sasaba mo na way kapkata sa doon na karaya. Unang-unang ko sarap. Tolong na belo kasi. Masagalib na karaba sila. Naluto na kakadabaya. May nakanggo masira na lubenda. Dalita na kakunira lako. Kung sa mga meron ka talibalimburo. Hindi ko na ito masarap ko ito niya. Sa tingin ko nila na kahit ibira. Hindi karo, dabusira talaga na kakakay balimburo. Hindi na naritadi. Sana uti, may nabi mo na kalsaran lang ka na puniway. Na nasir na kakakay balimburo. Balita mo na COVID-19. Ibiti, yan kaya na lang ka. Ang sasang kaya sila na daw mutik ko na. Misanda elo binak nga, misanda loloma. Misanda loloma nga asam da pala raw. Kung nga ay Nasar vale bunyo elisi na nom silete nom ningona kibe moni mai sileto ka dar pamadale lai kibe kenda na lenu penua me baletanga na tikina bimbi sara baba kembota ni narani buke kenda na singa ni kuwa kena bisinga kasateni matanta bina ka vale bu